I posljedno samo ljudi sa sebi danas ćemo raditi šta se desilo posle 100 godina u Dragon Ball GT-u. Ljudi, obavezno me zapratite na Instagram, tamo objavljujem svaki dan Dragon Ball činjenice, radimo anketu na storiju. I tako se ljudi pridružite mom Discord serveru za zabavu. Imate isto toliko opisu, tako ljudi može krenuti u ovu debateriju. Sad ljudi, ću ja reći možda šta se desilo posle 100 godina u Dragon Ball GT-u. Svi znamo da je na kraju Dragon Ball GT-a bio, kako zove, mislim, bar epizoda su, mislim, na kraju Dragon Ball GT-a je Goku otišao sa zmajem kugla negde sa Shenronom i tu je bio zadnji put se vidio sa Vegetom. Sad ljudi, ne znam da li ima u seriji to sa Goku juniorom i Vegetom juniorom, dobro, aj sad ćemo kao za film. I sad onda u filmu se pokazuje samo Vegeta junior i Goku junior, pokazuje se i Pan i pokazuje se ova majka od Vegeta juniora. I sada ljudi, pitanje je, tu se pojavio Goku, sada ljudi, i na kraju se pojavio Goku, oprostio se kao vidimo se sljedeći put i to je to. Sad ljudi, šta ja mislim da se desilo ovim našim Z borcima koji su bili u prvom Dragon Ballu, Dragon Ball Z-u i u Dragon Ball Superu. Šta se desilo s njima? Znači, na primjer, šta se desilo sa Bulmom, šta se desilo sa Chi-Chi, sa Mr. Satanom, šta se desilo sa Oxen Kingom, šta se desilo sa Tienom i Chaozuom, gde je Trunks, Gohan, Majin Buu. Dobro, Majin Buu se spoje sa Ubom, možda je Ub još već je živ, ali stariji on 30 nešto godina sigurno, ili više. Da li je Vegeta živ kao Goku, da li, gde je Gohan i Goten, da li je, dobro, Krillin, možda je on isto mrtav, gde je Android 17-ica, dobro, on je isto mrtav, gde je Android 18-ica, šta se desilo, da li je Future Trunks živ u svojoj budućnosti, dobro, Piccolo, njega ne računamo, on isto umro, i tako dalje ljudi. Zašto u filmu, na primjer isto, koji je otac od Goku juniora, koji je otac od Vegeta juniora, njihovi očevi uopšte su pokazani. Sad ljudi da ova Bulma, ko zove, ne ova naša, ova Bulma, nego ova druga Bulma, neka nije junior Bulma, ali skoro je, da li ona majka ili sestra ili tetka od Vegeta junior, to ne znam ljudi, tako ljudi, to mi pišite u komentarima. Znači sad ljudi, i da, gde je Yamcha isto u ovom Dragon Ballu GT-u posle 100 godina? Jer zato što vidjeli smo Goku posle 100 godina, to znači da Saiyanci mogu da živu večno. Znači možda je tu negdje i Vegeta, ali na primjer Mr. Satan, Chi-Chi, Bulma, sad ne znam da Tien, zašto on je poluvanzemaljac, dobro, ako kažem i Tien i Chaozu, onda Oxen King, Future, dobro, i znači možda su oni mrtvi, zašto su ljudi. A sad Goten, Trunks, Gohan, dobro, Zuba sam rekao, Future Trunks u svojoj budućnosti možete živ, možete već ima decu, sina, možete ima, ne znam, ljudi. Tako ljudi, možda su svi mrtvi, a možda su i živi, ono, srećan život, svi su sretni, rade neki posao, otkud znam i sve to. Da ljudi, pišite mi komentarima šta vi mislite, šta se desilo sa našim Z-borcima u proteklih ovih 100 godina. Tako ljudi, mislite sljedeći klip. Veliko pozdrav za sljedeće viđenje ljudi. Pulse.